Ovo je priča o jednom danu koji sam dugo sanjala. Mjesto koje sam mjesecima gledala kroz ekran preko videa. I jedna žena koja me duboko inspirisala. Emina iz Pepelara. Majka, domaćica, žena koja nosi svoj zavičaj u srcu i kroz svaki kadar dijeli njegovu ljepotu. Kanal ljepote zavičaja sam otkrila zimus i od tada u meni tinja želja da je posjetim. Mjeseci su prolazili, a želja je samo rasla. I onda smo jednog dana, moja mama i ja, jednostavno odlučile da odemo. Hvala. Jel da voliš jaje? Ha? Jel bebo? Šta ti je to? Bojanka. Ja sam joj dala svoj sos. Jaj, kako ti je lijepo. Tog dana sve je bilo baš kako treba. Emina nas je dočekala širom otvorenog srca i doma. Zajedno s mojom mamom pripremala je pite, a kućom se širio miris slatka od borovnica. Lakše može naučiti, vidiš. Kako? Samo uz djelu, vidi, sam to. Evo, ja tako. Pa ovi veliki, ja inače radim sa velikim noževima. Moram ti proći. Imam jedan plavi, sad ću ja te meni. Ali inače, više sam ljubitelj velikih noževa, volim s njima raditi, navika mi. Ja, onaj još soltniš. Je da odstoji. A šta sam čula da kažu da je to grehota da se baca? Jes to, ako se baca, ali na primjer vidiš... Mi tu treba puno para. Po 10 maraka koliko mi treba? Ja, kamoli da mi neko uzme po 35. Ali eto neki. A ja uvijek premalo pripremim za... Ja znam i ovu bonlita. To je pravi, vidi kako ta ispade najbolji. Zato što je ovdje najviše jufke tijesta. I zato on ispade najbolji. Ja takav još jedan. Ma ovdje može jest. Ovo je pita. Evo je, to je naša krompiruša. Ja najviše volim tako ispeći, nekad radim tako podvije, domaćeg mlijeka. I ovo jedno je onda dosta te. A eto, ja tu nekako sama sebi. Džaba je, znaš što kažu, i moraš. Razumiješ neko? Ovo je najnezdravije što ona ne voli da je ovo. Ajmo kubacivat. Ne voli džene. I je. To su snimci. Uzet ćemo burak. Popile smo kafu u hladu njenog dvorišta, kao da smo se vratile u neka jednostavnija vremena, a oko nas mir, tišina i koke koje su veselo šetale. Na poklon sam čak dobila jedan par leghorna, baš od srca. I velik ti plastenik, valja to stići, ali znam kako je sa plastenikom. Plasteniku ima puno posla. Iz ovog će narast isto. Haj ti meni objasni šta će narasti iz tog. Prvi put ovo sam isijala ove godine, vidiš, uspjela sam sam 3 sadnice. Čekaj ti pokažem. Pa je li to neka vrsta paradajza ili šta je? Da mi se ne budu smijali kad budu gledali, znaš. Ali vidim, posadila si u red gdje ti je paradajz. Jes, kao ubraja se eto u neku vrstu paradajza. Ima li gdje jedan nema da je ometno? Evo ga. Eto ga, i to je nešto čupavo. I ovo nešto u košuljici i okolo bude bodljikavo. Slično ovome, ali nije isto. 2, 3, 4, evo ih mogu. Vidiš? Vidiš kako tu rastu zapirce, ova mi je na 2 grane se, vidiš? Ja. To moram poći pšenici, naraste. Imat ćeš da ne bereš ako Bog da paprika, zato ti kažem. Zabilježila sam svaki trenutak i iz zraka, pogledom drona, jer sam znala ovaj dan želim zauvijek sačuvati. Ovo su mi nove. Frizurica. One misli da će on ima nešto da da. Ovo su mi zadnji. A vi što onaj zadnji? Ovo su mi italijanke, ja mislim, one sive, ima i zdrave.
Znaš šta, ja ću još... Ove dvije Hanume razmjenjuju svoja iskustva. Ja ću sad još izvesti ovaj jedan inkubator, što sam upala. E sad, a za druge onda, znači u drugoj turi kad budemo htjeli, onda ću morati kad ove tjednu ule. Nekad noći plakala. Oj, oči šodo. Pac, pac. Pac, pac. I kad je došlo vrijeme da krenemo, nije nam bilo lako. Taj dan, jednostavan, topao, istinit, ostaće mi urezan duboko u duši. Zahvalna sam što sam upoznala Eminu i što ljepote našeg zavičaja žive kroz ljude poput nje. Videla sam na videu. Moj je prvi noć. Nije slatko. Možda i beba. Nije slatko. A bila je se baš skvrčila kad je. Vjeržete. Wow. Čekaj. Juj, što me Eto, možda i ovdje malo drona, ali ne znam da ovdje mora i A kad smo se vratile kući, čekali su me moji najdraži. Kuka i horos koji sam dobila od Emine iz pepelara. Sad su trenutno odvojeni od jata kako bi se drugi privikli na njih. Izašla, nasula im svježu, čistu vodicu, bacila malo hrane. U nastavku dana pokazujem vam svoju malu rutinu koju svaki dan dijelim s njima. Hranjenje, čišćenje, malo maženja i posebno vrijeme provedeno sa mojim zekom i mačkom Makijem koji me uvijek nasmije. Pripremam za zeku i macu. Bacam neke stvari, pa i novi razmještaj. Podijem. Hoćemo se kupat?
Malo sam pospremila ovaj sprat dole, pošto neko vrijeme provodimo gore. Ovaj makiju sam već sve očistila, još samo da dodam pijesak. Moram malo da reklamiram pelet za mace od Binga koji koristim za zeku. Hrana za mace. I ovaj pijesak također sam za mace pronašla u Bingu. Ima lijep miris i vidi ga. Zgrudva se kada se maca popiški i lakše bude očistiti pomoću plastične kaškice. Uglavnom ovo ću sastaviti zeki, maci i istresu posudu da imam da ga hranim. Miriše, Eto, ovo je ta hrana koju u zadnje vrijeme dajem makiju. Ima 24% mesa. Izvinite, snimam. Tu maca i Zeko spavaju, ovdje je Zeki WC i tu Zeko hapi. Tu je i kupanje mog mačka koji naravno ima svoje mišljenje o vodi. Ko tu sad mirisi? Ko se kupao? Ko se kupao? Zatim briga o papagajima, dodajem im vitamine u vodu jer zdravlje mojih ptičica mi je jako važno. U kuću se vraćam s idejom da naspravim pitu od kuhanog krompira. Miris djetinjstva. Dok se pita peče, otkrivam i tajno mjesto gdje moje kuke nose jaja. Uprtila sam kavez i zaputila se u komšiluk. Čula sam da neko prodaje patku. A pošto su jaja otuke? Otuke. Pote majke, Boga. Pa umjesto toj majke godina. Inače su poskupila jaja. Uvijek vam šteta da nas odiš. Ja. Vidi kako ne. I tako još jedna mala avantura za kraj dana. Jer kad živiš sa životinjama, svaki dan je ispunjen toplinom, smijehom i nekom neočekivanom pričom.
Još samo da nam padne kiše i život bi bio bolji. To je bio moj dan. Jednostavan, ali pun života. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bit će mi drago ako ostavite komentar ispod videa.